Ka balang benter ka bahap hakamairang presbiteri kalayo ban rakhe ya ka jingdap henyo pusan senem ka balang ka bangitip kum ka platinum jubilee ha ka artarik no pra arja khandai ha ka ni kasingi ka balang kalayo ban pliru ya umot sa jingken mau bat utowarbel da moderator jang ka KGP snot semni Reverend D Rembai rengkat ka jingadolang bat moderator jang ka mairang presbiteri temen besan ke Syabong. Hakan ikas ngi la ya don lang ru kita men basan kirang ba balang kum na ka balang madamenter balang mapsawa balang lang dok maram ki bahap apo ka benter district layo ruban penher ya kalama kum kadak jong ka jinglek kemen jubili hakan ikas ngi ka jingdap nyupsan senem ka balang la pen ipu iping ru ka jingeseng samla balang benter ka bala ai ka jingruai koyar rengkat ka jingeselok na ka ketin ka jong bulai da Reverend di Rembai. Ki bagi yo i